Ng'anyo mar jochiu thieth e kaunti ma Busia odonjo odiochienge mar ariyo e seche ma kuonde thieth mathoth mag piny owacho kama oting'o Busia County Referral ojwang' tok jotuo gol e kuonde thieth go. Kaluwore kod anyuola mag jogo matuo mane omolo e kar thieth mar golo jotuo, giyango ni onge thieth moro amora ma giseyudo mochunogi mondo omi gigol jotuo e kuonde thieth go kendo terogi e kuonde thieth mag ji giwegi. Moko kuom jotelo e gwengego okwayo piny owacho mondo odonjre wachni mapiyo kama oting'o chwalo yedhe e kuonde thieth manok gie sani. Kila kitu hapa tunanunua, hata gloves, hata nini tunukununua. Sindano peke yake ndio tunapata bure. Hata gami ya kusika sindano tunanunua. Mama museka mimi, ununue dawa, ununue kila kitu. Tutapata wapi? Kuna wagonjwa wenye hata hawajiwezi, hawezi kutembea. Na tena tolewa hakuna madaktari na tumekuja hospitali kusaidiwa. Sasa sisi tunajiuliza huyu gavana tulitarajia kwamba tunampeleka huko atatusaidia. Na kumbe hakuna hata usaidizi. Tangu nikuje alikuwa ataende fiata ya ania kwa tumbo. Lakini sijaona kitu yoyote. Panadol asubuhi, panadol jioni. Sub-county hospitals zote Busia hakuna madawa na hakuna services ambayo inaendelea. Kwa hivyo tunaomba bado kuwa county government iweze kufanya kazi yake. Na pia tunaomba national government iweze kuingilia.